Reze nije rođena zla. Život ju je napravio takvom. Biti usvojen i nateran da radiš sve kako ti je rečeno. Od prvog dana svog života. Predstavlja poniženje za čovekov duh, od kog se nikada ne oporavi. Kada je bila dete, znala je za svoju nemoć. I da bi preživela, pristajala je na sve ono što joj se naredi. I time je polako postala vojnik svog gospodara, koji će uraditi sve što mu se naredi. Kada se upoznala sa Denđijem, njen zadatak je bio da uzme njegovo srce. Međutim, sa Denđijem se prvi put osjetila kao da vredi. Pravo osjećanje vrednosti ne dolazi kroz uspeh, već kroz osjećanje da te neko prihvata baš takvog kakav si. To je ono što je njoj oduvek nedostajalo. Ona se zato i družila sa Denđijem, jer joj prija osjećanje prihvaćenosti. Prija joj prisustvo drugog gde ne osjeća strah. Bezumno uništavanje grada i borba sa Denđijem je spektakl za gledaoce i ljude koji vole akciju. Ali to uništavanje predstavlja njeno unutrašnje stanje. Ona pati. Sve oko nje eksplodira i biva uništeno. Tako se i njena duša raspada, jer mora da ubije čoveka koji je voli takvu kakva je. Denđi je hvata i oni oboje tonu u more. Dubina mora predstavlja dubinu njihove boli i u toj dubini borba prestaje.